Hello, tuni cookie channel vezo se na bon chavel lem na hi vin tuni a hi Russia a kona thau kila ho hi Turkey hon a kham tan no ve ti a hi report mo a hi in tula a hi neu khat hong ki boy ji a news so hong ki si man po in hi za a chu ichi hi neu khat ong ge mai thei aji chu zan hi langa isei diu dol ta a hi in a hin la mi tampin Turkey in hi chu to bang pan ala ho hi iti dan ham a hi lo le na het nai le nin hil chit pi in ti a chu mi tam pin thum na hin nei dung je wa chu tu ni a hi in sei de wa hi in hi chi wa Turkey hon thau sop lai ho tilhen gam danga ko na thau hong ho a kha tan na hi azi ipi ham ti a hi le hi chi wa hi phat masa chu kana sei ta in G7 group hon eta chu price cap Russia ko nai price cap asi move gamdang ho a hi dollar zakhat man a hi le chun hi chi Russian thau ho Russia a kon thau ki cho hi somsagi ho bo wa hi cho ding ti a hi G7 hon hita chu price cap asim a hin gamdang ho sanga thom zo a na cho de wa hi ti a hi thupi na ananeu a hi in chule Turkey hi veleu hen Turkey zong hi G7 group a hi lo la European country ho la chu zaw a hi ni chi NATO group ma zaw a hi za chu ama zong hi tu le tu a hi apan dan hi vet nai la chun mi khen khanin eng tat na thu asain ho wa chu Turkey hi tu le tu a European country ho a hi la vai le NATO ho dinga hi chokidara pang a hi ti chan ge a chong hi Turkey ho eng ho na chong hi thu asavin chiwa hi het thei diu khat chu Turkey ho hin a hi le ipibola Russia a kona thau hong ho hi amawen a kha tan vai ta chu a kham den hom ti hi tuni a het thein de win se oiten hi chi chu a hi in tua ka sei ma banga chu G7 hon price cap a bol ja a chu Russia hon hi chi to bang lekha hoita a hin polo ho chu along a kong ho hi kilha do lo ding hi ti a hi a kha tanule tu a hi China a hi in India a hi in gamdang dang ho Russia a kona thau cho ho hi kitang dena a khen khan en asaina chu tu a hi traffic jam lam le na gari kitan den banga hu tu a hi Turkey hung lut na ding kon chat na hu long tam pi Turkey hon long a kha pi je wa hi thau long ho a kha je a hi long tampi zong hi akitang deni ti a hi amo hin report ana bolven hi chewa Turkey hon ana saina wa cha hi le ama ho hin hi chi insurance lekha nei lo a hi lo le European Union hon thupi European Union ho thupi dongjuya na tong lo ho chu lekha hoita nei lo ho chu chewai kilha do lo ding hi ti a chu Turkey hon ana seva ngichi lekha ki su kim lo ja chu mi tampi hin ha satna anato oveti a hin a hi le chi ho chu hoila ya thil so ham ti ai le chun achiwa het thei dewa hi chi Russia gam a hi in aban le Turkey a hi le hi chi a hi in India a kona hi India ten Russia a kona thau ala ting le hi chi Black Sea imo de a hi in hi chi Black Sea a kona hunga hi tai hunga aban le hi chiwa hi hunga hi ta hi India gam hung lut a hi lawai le gamdang ho a jong hi tai chi China a dinga jong hi ta hi chi ji a hin la tu a hi Turkey ho hin hi chlai ta hi a kha tan win ni ta chu le kha hoita nei lo ho chun hi chiwa hi na kong na hin tol do thailo de wa hi ti a chu ana kha tan pi win a hi le tu a hi chlai la hi long tam pi hi akitang deni ti a hi in ngai chi tobang Turkey in a bol na hi phat masa jong chu Russia sanction ana bol khum lai wa jong chu Turkey le European Union ho hin hoita pan anala wa phat masa jong chu Turkey hon Russia ho long ho jong hi nana kha tan pi bi ti chan ge a jong chu kana sei sa a hin mi khen khan en hi chewa hi thudo jong ene kit mai the wa in Russia gam hi chalai a hi le ipi bola China ho hin hi chalai a ko na hi
longa hung khel lo wa chiwa ko na jong kila jing the wi lo ham China le Russia boundary hi lo ham tia jong ki thudo anei me inei me the wa hi ni chiwa jong hi api the wa hi ahin la ni chlai la a hi lamlin kisu lo a hi ni za a chu China ho jong hin ETM khana Russia ko na thau ala ting le hi chiwa ko na hi ala vai ta cho ama ho gam sunga hi akipo lut je wa hin India jong hin hichilanga ko na hi ala thei lo ham til India jong hin hichlaya China si ahin jot pa ding ja chu India jong hin hichilanga sanga chu India adinga hichilang hi poimo zo a hi ni za chu India hin atam zopi hichlanga hi ala ji ahin la tu a hi Turkey ho hin hichito bang panmon ahin la win European ho a hi lo le NATO ho thu na dung zuya koi to bang Russia gam sunga thau na cho wa hi le hi chi sanction ke bol khum dan dung zuya price cap ke bol khum dan dung zuya le khanei lo ho chu hi che vai kilha do ponte ti a hi tu a hi Turkey hin long tampi hi akha tan pi ti a hi ni chi chi a hi China a hungding a hi lo le India a hungding tampi jong hi chalai la a hi kitang den a hi ni ta hi Turkey in pan a hin la jingai le chun hi chi ho si hiong ki thu a I chanam khat Turkey chunga pressure a hin bol deu a hi lo le hi chi Turkey a dinga hi I chanham khat trade gamdang ho to hin trade apol ho jong hi Turkey a dinga ha sanna tampi hung umai the hi ti chan ge a jong hi mu a hin la tu a wang hi European Union ho hin a hi thei chana koi tabang Russia gam sunga thau la ho hin a hi thei ai le hi chiwa price cap ki sim dan dung zia chu thau hi chowin lang khuti lo vai le chun koiman Russia gama kona thau na so thei lo de wa hi tia ama ho thanei na sun suna hi ama ho jong hin a hi thei na chanai control a bol go jingwe ti a hi in Aja achu tu le tu a hi Turkey hin ichilai ho a kilol na dungzuya price cap dan dungzuya koi to bang sumpi a lawa lekha hoita nei a lawa hi le chun ichilai kum ho hi kilha do lo ding hi ti achu Turkey ho hin long chu an kha tan wa hi ti chu abai lam thei pena in sei theule iga het thei ding pen wa news za chom mai ta chu an ki the thang ho a hi lo la an min chi ma mi tam pin jong a ha sei pen ho I che ho chu neu khat iga het thein de ba hing hil che theina san chu a hi in I het thim de ka ta sanin ETM khana het thim lo vai jong le ki phalam lo hila komena chu nen ki do ki the wa hi tuni ko ki channel ve zo se na chongwin ka ki pa in bon chawin pathin in phathei na bo jing taw han